ruci imam zlatne zube. Rekoše mi da su ovi zubi vađeni nožem praktično živim ljudima koji su kasnije ubijani. Da li imate primjera da su nekoga ubili, preklali ili nešto mu uradili od takvih primjera zlodela koje su činili? Ja sam ranije otišao, ja nisam, ali kako znam da je bilo i kakvi još mučenja i šta su radili. Šta je bilo? Pa klanja, oči kopali, prste sekli, nokte od djeci. U tepsijima smo nalazili djecu koje su htjeli peći, sjekli. U tepsijima smo nalazili na slobodnim teritorijama. Kopate vojnicima, glava osječena, rasporen, koji je bio ranjen, pa su ga dokrajčili. I teritorijalcima. Nemaju milosti ni prema ranjenicima, prema nikome? Prema nikome nemaju milosti. Ja ne znam kako su to životinje ili šta su to. U Jasenovac da ide papa! Genocid nad srpskim narodom odbijao se pod okriljem katoličke crkve, odnosno pod okriljem Vatikana. Neće više! Neće više! U srpsko jedno selo tu kod Kuruzara i ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Majka mu se zove Milica. To je bilo na njegov rođendan 2. avgusta ove godine i majka je trčala za njima da barem mrtvo joj dijete daju. Nisu joj dali dijete, odnijeli su ga i posle su ga spalili. Od toga svega samo je ostala lobanja. Ne bi mi tu lobanju našla da jedna žena druga, koja je ovako rimokatolkinja, ali koliko toliko imala u sebi nekog ljudskog osjećanja. Kazala, ja znam gdje su vam spalili dijete i ja ću vam kazati gdje je njezin grob od djeteta. I otišla je tamo i od svega toga što je moglo da se nađena je lobanja. Riječ je o jednom totalnom ratu koji se vodi protiv našeg naroda. Totalnom ratu. Nad nama se vrši fizički genocid, istrebljenje, duhovni genocid i moralni genocid, poništavanjem naše celokupnosti. Vodi ga vojska, vodi ga politika, vodi ga crkva, vodi ga mas mediji, vodi ga čitav jedan svet koji je ujedinjen oko tog, koji je zainteresovan da taj rat dobije ili da mi taj rat izgubimo. Proricanje vidovnjaka za ovu godinu. Astronumerolog iz Beograda Zorica Cvetković, čija su se predviđanja ovog rata nažalost obistinila, na političkom planu vidi da će se granice Treće Jugoslavije proširiti na krajine. Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u zoološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.